Christos na kwa tia ma yuza nyuza bo yunye na nyi kwa nya zo barzama mami iwu ti zi kwa zi du to go kwa saba yeso kanaga so Christos abunya tenima le tizani le ajule iwa joma gozu te bela ko se tia ma zo bazalo iwa joma zashi zaji nganya gozu jase ajute televe puyo lo yama te zo bazalo iwa nya noge ngwa ve mabella koko ve ashe jo mi teleyu teleza teledo teletias ka tsale usa te shugu dialo bama zidu tu kwa ve ninye zo bazalo godo shedo to kwa nga mi sapa isunya nikodemu mapha ve mula kwa ma te zo bazawa mangalo sapa isule yita nuwanya tes kwa ve mahebanya mkoke kwa tsi mada ve yita bagalo yinya juza alisa choza tizo aleve hola kanya such mama za kwa aleve digitala ve ita nanyelo diza anyina nyelo sapa isunya yita amanga mi ija kwa be mahela sunya tisitipa slima shamnya mama mihinya yi alita chuen junushanya juengo tamalebe sachama hanya alikwa ngami langami zomase mehita shwelo be bas televi program ngalo inyi mami kwa be jode maglamanya sapa iso Kristo sajimo jenye sanyi tenyi kanya zai shai la se choza tezelu choza tamalu bu yile chuma ma yuchi ta galo tamane kwa zai choza nya yishe he ma mulio spai sune kwa choshe phlo spai su ta jese spai sune kwa kudu ti ta so ajinya yishe choza tezo phlo mukwa temo shema choza tezo phlo mine kwa ma ngao usale spai su le yishe kwa be satama pudu zonya mukwa tase kwa ma phlo nye choshe tezo phla ma pudu choshe tezo leve choshe na kalo spai su yishe kwa le sa shai ji kan ne yile zote magu tiama zagunya sashamaha ne kwa choshe se nuni zonama zote mugla mangalo nyi mame yu titsi kwa anywe tama te ma shoshe be mame yu titsi kwa nya tiyo so tizo ninu la ko se iwa joma gu zote nugu ma gwe ma belle koko be tle ta ho yu ma te zo ba zalo tamanya sapai sui sha tuni shama mukwa ngalo minane kwa yile shani shama nya katsama nini jama kwe tama plani shalo kulinye yile shukole kane tse shala te yinya tama te khute chozabu silinama yitalo zo Christos zabu biru hanye sama jolo hanye yije yimutama nya sapa yeso mahula tale kushulu hanye be gutanya baba wusa hanye vetlebe balo sapa yeso minako chimula sapa yeso minako payfudume duza adume yesa mame tawa wuto manya tamanya sapa yeso ye hanye telebalo amo sapa yeso ye mkoge kwa de yesa kane amo nyinyi kwa tso choto de manya sashama hanye telebe batamangalo nyinyi makanya sashama ha hanye ngaso sashama ha te nimane kwa korosinye nyuni jagutama shunama sapa yeso le zute nyinyi galatia mangalo sapa yeso kana gaso pitebe tse itso de bunya sashama ha mayala the akhu jodu akhu jonyi chwenyi ve danga mi sashama ha yala kana iwanya pupuli ta zole sapa yeso chami cha phyi puma shawa mulio tamale be nyi mami kwa jute ba mugla manya sashama ha te khoro sapa yeso te junama sapa yeso be te yimyu yinama nya sashama ha shawa yu chalo sashama ha nya mehita shwelo sashama ha te nimane ko khoro se nini zagu kwa be shigi be nyi mami kwa be jute mogla mangalo gonyi nyi zoni mane kwa sashama ha te khoro se shazu wa nyi leve ka tsile mine kwa nga mi ka tsile dia se ko kwa tsi kwa ma za amni plan na ma shatu jile be nyi mami kwa be jute magla dia mangalo aji jute samo